Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Mandi po dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapkablawag tinimbag bigat na imbag nga oras na imbag nga kanitoyo amin nga sa nga pa na papagayam. Kahit pakishare di programa tayo, please share this program, share. Kahit badaanan nyo ito may kalimang pakasalitaan nga di pagpilian para ti panakabili di best letter of the second week di bulan ti July. Di pakasalitaan ni Willie nga napauluan iti Tuwek Buki. Amoy ka dito kay taso na ito'y Tuwek Buki. May isang Korean word. May isang makan. Tuwek Buki. Ni pagayam tayo nga Willie kat from Davao at da Ilocano Iloctuan napaset ti Davao kamsat at insend na to details ti pagkasaritaan na kaya tayo inornos ng surat sa ating basahin ita pinauluan iti Tuwek Buki. Madamang bibuyahan na kita intayan rugyan papagayam dati pagkasaritaan nga napauluan iti Tuwek Buki. Tuwek Buki. Nga pakasalitaan ni pagayam ti nga Willie. Sagodahin nga rin ti surat papagayam, Dear Manong Nemi. Agsensen na ay agwing-wingiwing manen ni Susan nga asawak Manong Nemi idiyawat ko ken kuwana. Tinaporsyentok. Iti nagpanag-deliver iti purified water wano danum pag-inom. Inuman nga danum. Damaysak Manong Nemi nga delivery boy laeng. Ito yung Manong Nemi. Iti nabayigbasitin nga nagtrabahuan nga tuloy-tuloy. Tayo di napadasak aminin, no mabaling ko ako na yun nga napadasak aminin nga trabaho manong. Manibo dito panagkarpintero, panagbatil ti semento, panagyan iti gasoline station, wano gasoline boy, hardinero, houseboy, okay, delivery alalay, pinahan na, pahente. Naging kaya Manong Nemi nga danang iput up iti water station, iti asidagmi, iti pagkasaraan mi kunak nagkaskasara kami Manong Nemi. Iti water station kat dito ya ka nag-apply. Awan ko Manong Nemi, awan sandak ko mga awaten ti dagos met nga da pag-deliver da.
Ngayon no kayat ko kano anong name kat adda kariton nga ipabulod da kanyak. Tasyak kano ti makamo nga gi-deliver kadagiti adda ti asideg. Kada jaya delivery truck da o pick up da iso damat iti wagi deliver manong name kadagiti adda iti adda yun. Iso nalaeng kano manong name gapot na bit da pa ditoy handa pa nga nagbaling nga suki dagiti adda ti asideg. Iso nga kayat mo kunada sukyem dagiti adda iti asideg ta iso deliveram. Kinasaritak nga rod manong name dagiti adda iti asideg along the highway met kedi manong name. Ket kunada nga adda kanumeten na agidil-deliver kadakwada. So nga awan tinagbaling na sukik manong. Ngayon nagpagpakasya kadakwada. Nga ramananda ore may sala nga bute, may sala nga kalun manong name. Uno may sala nga butilyon. Ta mapagdiferensyada. Ta imbagak manong name nga naimimas, kaya nadaldalus, swerte, no, da kami ti pagalaan nyo, kinunakpay kadakwada. E di ba nagsubli-sublik manong name, agpagpakaasi, kat naranamit nga delay, e di ba nag-deliver, dikiti mang-deliver kadakwada ti nanom, pinadasdan, ing kapilitan manong. Manit ka nga rin may isang kabutilyo, may isa pa lang kabayatan nga ron na minute agil-deliver ka na kami. Tas dya idi ti sitwasyon manong nemi. Aging ka nga saan lang nga may isa nga butilyo na ti order da 3, 5, 6. Ngayon saan ba lang makaanay manong nemi? Tano kasta nga maka-deliver ak manong nemi iti 50 manulaeng ti panakabagi itong gal butilyo. Kaya numanaw yun na, nagbaling nga sa ngagasot, alakit mayat mo't kidi Ngam kada iti nga aldaw manong nemi. Kata basit. Kabuta dumot palaeng, dagiti dumot palaeng ti danom, dagiti deliveran. Iso nga basit laeng manong nemi, ti inyawat ko kinisusan. Dahito laeng? Dahito laeng. Ananusan mo na. Masakit ni John. Masapol di pa nag-hospital na, Willie. Di hospital mo. Sabi kami nga di may hospital. No talaga nga saan mo kaya nga agasan ka nagiti patumar mo. Talungal daw ita na. O nga ron. Kasi pula nga ma-check upin. Doktor ti mangkitan. Sige. I-deliver. Robata nga ron din ta. Iloga mo dyan karkariton. Ano nga karkariton? Bakit anong ka to hospital karkariton lang ang pag-i-deliver mo danom? Ay, po ay. Gamang sa atin tricycle. Alis tom. In hospital mi nga road manong name ni June. Kaya talagang nakaharon ti kurikur na. Agsubli-subli nga min manong name. Kaya masapol nga mai-confine tapno maobserbaran. Ilan to ni Lili manong name. Nakalukluko isa't burdet. Dua digit anak mi manong. Talon ti tawon ni John, katag may santumatin ni Lili. Yadi tamang teden, manong name ito doktor ti Seta. Gatangin nyo amin gito ya, tanas ka may patumar. At sigurado nga malingan ti anak yo. Yadi pa anak manong name iti parmasya. Hangin man iti kwartak. Saan ko nga gatangin amin na, ma'am, noon napakayanan ti kwartak. Kinunak ang. May di manong name it, hated ko iti doktor. Ay, kita, tumarin na lang dito ti dual daw. Kaya yung sa hundok, agpaot pa dito ti anak ko. Obserbaran tayo nga ron. Masapol may paket kang kuha na ti makalawas. Makalawas nga agas. So nga kalagago mo. Ngagatangan ti kompleto. Aon sa serbi ti agas nga maited taken no tumarin ti pasyente no di na matungpal ti usos to nga aldaw ti panagtumar na. Di duwang aldaw nga agtumar santuhang agtumarin ti may katong aldaw aon sa serbi di duwang aldaw. Ang kuha namin, doktor. Ang mga remedyo kayo, mister, ya? Nagrigan, tagbalin nga nakurapay manong.
Namuna, kanagpadpada kami nga estranghero kinisusan iti dayto nga lugar. Tanagkapo kami nga agpadpada ti nasilsil manon naming nga paset ti Davao. Pero may kamla nakigasang-gasat dito dakkel nga syudad manong. Kanagpatinggakan man ti kasya nga klase ti trabaho aging nagamamu kami, nakalipat kami kadidi masikog, inyawid ko iso na inja probinsya manon naming ket inkasar ko. Sakam nagsubli ditoy, tapno ditoy kami nga pakigasang-gasat. Nadaan kami ti kasera. Kada dyan, tilad na ti mabaling ko nga sirkan nga trabaho waking ka nagdanagan na amaysak nga delivery boy iti danom. Ang kariton laeng manong name iti pag-deliver ko. Naramid ko nga rod manong name na panak bimale taking kukuha ti water station. Ano man dati pa nagbale mo. Uri ta na bayatak maten, boss. At ang amin ti hospital ni Junior ko. Mano? Imbagak mano. Oh! Kasano nga rin mabayadap ka nagdakkel. Mamuno lang ti porsyento. Di mat nga rin mabaling nga ipanginam ti danom. Tapno dakdakkel ti porsyento. Tamangan no awanan ti agruder ken ka no ipanginam. Madadahil pati negosyo. Lumamod na nga nanginat pagila. Alam na po sa pagpakasikan ka. Sige. Di ka lakaas yan. Talagang saan kang ikan. Manong name na imbagan matlaeng ni June kat inyawit matlaeng nga siyempre. Nga kabayatan ti kaadana iti hospital, manong name, jag madlatayin sardeng iti nag-deliver, tada nga rod, kat kasapulan nga, ma-maintain ko digiti suki. Tano saan ko nga, deliveran ida manong name, amangan no, awan to ti suki, awan to ti trabaho. At mga sta manong name, amalpas ko, ti trabaho, kasta orin to ti banog ko. Ang alik lawon ay manong name, dikit sakak. Hoy, panaka-exercise ko. Iti agidoron ti kariton kung nakuma manong naming yung nalabas mo. Taorek dal-dalo agdahag. Adalin doon sa iti lengot mo kasta nga kapudot naman. Maglagi din talibre. Ti inumak nga danom. Dandalek lang mainom manong naming ti kagudo at butalyon no kasta nga mga malpas iti may nga aldaw. So matlang halingat ta inumak mat nga inom. Napialang manong name nga mangted iti karadkad ti bagik. Tanong nga siya nga tatagsakit. Kasan pa iti biyak mi manong name. Albasan nga nagsakit ni Junior manong name si marunong ni Lili. Nakaw. Nagbleng manong name. Kaya't nangasawan alaga nga nadamanin nga na ilumlum kami ti utang manong naming. Dito kumakayat man nga pautangan manong naming gabutado pa iti utang ko. Nga nagrigat ko mabayadan at samot nga rin mabaling nga. Dadya maporsyento ket ibayad ko iti dahi tangal daw. Pangalakpay nga rin manong naming ti gatang mi. Iti sa nga kilo nga bagas nga lugawan mo nulutuen ti asawak nga para kada kami. Matngarot ti may tulong ti asawak manong name gabata. Di namat mairapin ti agtrabaho kuma gabata. At dangarot ay aywanan ng anak. Kapilitan manong na hospital manin. Nagpao ti talo nga aldaw manong name ni Lili ti hospital. At dadagiti gundaway manong name nga saan na ka makaturong itirabi. Bumangon na, krumwarak, mapahanag ti sango ti kasera. Agtangadag ti langit. Salsalod-sutek manong namin yung tong kaano nga ta. Nga, sumardeng ti kastoy nga panakasuot ti biyag mo. Agsarunong agsakit, dagiti anak mi. Baka no siyak tagsakit. Kasanupay. Dagiti agiin. Uno ti asawak ti agsakit. Kasanupay, ti managtrabaho. Manong name, mabaling ko nga tanga itugot na kita anak ko. Kabayatan nga gidil-deliver at ti danom.
Dukas tangag sakit ti asawa ket di na maiwanan di kita anak ni. Oh, no abing ngamin nga agpadpahata kami nga pas nga nakurapay kinisusan. Kabuti kinakurapay manong nemi ket nagpatingga kamlaeng iti high school. O mati mabaling nga napintas nga trabaho ti may salaeng nga naggraduate ti high school. O magkaroon manong nemi ti sa balipay nga adda ko makanyak nga amo talento. No nalay nga mga kumanta di mapanak makikontest tagbali nakmut nga singer. Mas pagarigan lang. Wano anya ko manong nemi di mabaling kumit nga nagrikat. Umay nagtundanunin ti asawak manong nemi iti ruar. Wili. Apaganda ka to. Agtangtangad ak. Agar arapaap ka. Taapay. Di ka di agtangtangad kat isot agar arapaap. Una. Tano agkarkararag ka kuma. Nakadumog ka. Anot ararapaapay mo? Kat madanda ko iti bukod nga balay nga saan tang agkaskasera. Imbag ata, naasi dato aking balay ti pagkasaraan ta. Tano saan tang makabayad, okay lang ko na, tamawatan na. Mahamot nga rin mabaling na saan tang agbayad. Tama nga panahon na tayo. Ken, awang ko matagsaksakit ka na tayo, tapos saan tang gastos ni Raquel. Kata, may karat maturo ka na. Tano mapuyatan ka sa kanto magtrabaho ni bigat. Baka sakit ka. Saan ka puyat, tapos saan ka sakit. Saan ka unag bambanog, tapos saan ka sakit. No mabanog ka, ginana ka. No pudutin ka, aglinong ka. Umikan. Darodan. Mga asin na po Diyos, Susan. When, sa dating nga bayba ni Apo Diyos, dumtang tumitlahin ito na yung magagasat. Anong kasano? Kasi nung may kanta ito na yung magagasat, tigas kanya nga deliver mo ito ba danom? Anyata mo, baka no, mangabag ka iti loto. Gusto nung panangabag ko kumati loto ka, Jack madagtay-taya? Anyata mo, baka makapidot ka iti kwarta. Tanya, no makapidot ka iti kwarta. Tiyan mo, Jack, isubli ko mga spagarigan. Isublim ko mapay lang kit masapul ta. Malaksin nga taan, no makapidot ta iti milyones. Nagmilyonaryo ta nga dagos. Ay, agarapahap na tao. Tas amat nga maiparit agarapahap. Napyala nga pangikat ti bambanog kan problema. Ti panagarapaap. Oen manong nemi nagpatinggalang iti rapaap tapno marik na akas lamarik na tinamay wano pintas ti biyag iti adda mabalin na. Yung takunadan manong nemi no makaring kami iti bigat sangwen mi man iti problema. Iti problema nga masapul nga tignayak tapno di kastakat adda maig ka makakwarta para iti day tangal daw wano para ito ni bigat. Takunada nga sang kasapulan, sang kaapuyan. Aging ka manong naming iti maysa nga malem. Madamak manong naming nga idurduron, ti kariton, nga napno iti bakante, empty bottles iti danom. Awan nagyanan manong naming, masabol nga papanak, agsubli akong ti delivery water station. Tapos ni kasta kita, ibundok sadya, dagiti bakante, empty galon. Ang saksagawi sa wak manong nami, tala nalagan lang ti kariton ng idurdurong ko. Idad na masabat ko manong nami nga agbasing-basing. Hindi kasi nga oras na bartel ka. Ikad inrugi na lang tanga tabigat ang naginom po na.
Natayag nga nakutong manong nemi nga kasla maipalpalais sa magmag na. Ti makadakas manong nemi. Nakat agpatengamat tan manong. Ay! Ay agpatenga! Atutlugan! Dara namat kid di manong nemi kasla nagkalma ti kalsada ta awan ti agpaamyanan ka nagpapagatan nga kalsada ket highway ti yan. Hindi ta makitak manong nemi nga sa taonay nga dalugan nga nakapaspaspas nga kasla di ka na dinaamot ag minor kita madungpar nanti. Kasto ni matitaray ko manong nemi nga napan nang guyod ka ng paigid. Ti makadakas manong ti panang guyod ko parang paigid. Sakmat tinadalapos manong nemi tilukan. Kadorela nararpaak ti gurong ko manong nemi ta iso ti dalung para. Tinaudi nga na puutak manong nemi ket iso ti panakaitayok ko. Kaditek sublin manong nemi ti puot ko. Oh. Amukon ng ospital tiyan ko. Dati pa nang iwaras ko dagiti matak manong. Ni Susan. Ti dati sikig ko. Nga kadwa naman ng nemi digiti duwa anak mi. Kaabay na ni June, idinto tasaksaklutin na ni Lily. Susan, ay, nakapuot ka kaya man. Really? Sino ti? Nakatakder nga at likodan nyo? I'm Mr. Ropo. Him. Anan di ko na? Sino na ito? Koreano. Iso da dyan na isalakan mo. Naglukon. Iti pa nang isalakan ko, siyak matin na natungpar. Apay nga jak makuti ti may isang sakak. Sama ko siya napilitan. Nakasemento. Mawatan na Tagalog, Ilocano, English. Mawatan na English. Kat man una among English. Kasi ako na tinakisasalita kang kuhana. Awang ka na iti pagdanagam. Kapag so amin ti agbayad, iti panak hospital mo. Ano't na ganang iba na? Rofo Sim. Mr. Sim. Hi, Mr. Sim. No problem, I will pay all damage. Ano ko nana? Di mo lang maawatan eh. No problem, I will pay all damage ko nana. So nga ti makaamo amin. Kapag nga nakadakder lata kasta. Diyak man na mo. Patpatugawag ka. No problem ko na naman. Na-interview mo. Abay nga dito Pilipinas. So kanong agbarbartek. Tana scam suna. Scam? Scam. Adakor kwarta na kumano ni scam. Anda na bati In-scam ka no, inalilaw ti may nga babae Pilipina. Yung may dito Pilipinas, dito nga palabsan na ti aldaw. Paspasan na ang kanong kapot indibursyo di asawa na. Kadadada kanong nga kinanunungan, dagiti anak na, di inadang iti suna. So nga pimano iti Korea, kaya may dito Pilipinas. Ket nasarakan na kano di babae nga nag-crush kang kuha na, nag-crush mo nag-live-in da nagpagatang di babae ti lute nalawa nga lute ket kapotasan nga mabalin nga mainagan kang kuha na di lute kapota
foreigner nga rin isuna. Nakabakasyon lang dito eh. Iso nga pilit nga dyan na, dyan babae, tinainakan, jilote. Oh, lapang iparagdarad na kano iti business da. Yung di ba kadakas, hambay na rugi di business, nailakon jilote. Ano nga nailako? Kaya dyan babae, lakon namat lang jilote. Tapos na may ganan na di kwarta. Sa nagpukaw kas lasok, di babae. Kaguran ng ordi di babae. Pag sausawan na, di babae nga, di Pilipina ka no. Sambat ko iso amin na. Iso mangkid di, apin nga saan nagsakbay. You. Ano nga yun? Tibagbagam. You are the Istakim basol. You are the di English no, di mo maamo tag English Willie. Manong nemi awam mat sa bali amariknak nga nasakit malaksid nga tsak makuti manong nemi ti may nga saka. Nga so daytoy manong nemi itinadungpar na semento kano. Ay nakadingasawan nga nasiat mat lang ti panagdisok. Ta awam mat ti makita ka donor ko manong nemi ti bagi. Sino nga tinangarayat kanya? Kiti suna. May purwak ka kano. Imbag at sa nga sementot na kay purwakam. Karuutan. Kaya nalukning. Awan tinatanggal nga banag nga nagdiswam. Data lang nga gurong mo. Nga isok na dungpar nga naparapar. Yung na sementon. Sumat lang ng salakin kan ni Mr. Jim. Kararapapag na dumting kumatin. Imbag nga gasat. Imbalas samot latta. Kasano nga ro din no sa anak nga hanggo may pag natin sa akak. Kasano pa nga balinak nga delivery boy. Ha? Kung ano ni doktor, mabalimon to ano matla may pag nang miso na atag sagki-sagking ka. Anong tulangan ti langak nga giduron ti kariton nga napno iti danom, ginalon nga danom. Agidurduro nga agsag-sagking pilay-pilay kasta. Magano dagat tayo maibusan di danom kat kasapulan dat nga danom nga sikod jak maideliver nga tagos. Ano trabaho na to Koreano? Awan trabaho na dito eh. Nagbakasyon nga ron. Kasano nga natkadok martana? Tsak manam mo. Salud-sudam ka di Sinalsud mo. May baga naman latang not too much ko na naman. At kano, dakil kano ti ingkatang na di lote nga nang lukwan di babae nga inayat na. Muna taon lakay matan. Lakay bantanan yung nangasawa ka nung palag ti 23 years old. Nakilive-in nga na di babae nga nanganliloking kwa na. Pore no, maparagsak naman la di babae. Tsak man mo. Tsak man karot sinalusot kin kwa na. Sa lutsudom, na okay pa lang isuna. Tilabagbagamot si Kawili. Magkakras na ka. Ano? Ano to ko na? Magkakras na ka. Makakayat na kisukat kin ko na matabak ng Koreano. Makamangkadya Korea. Tilabagbagang. Manong nemi Gabot ta isu amin ti makaamo iti magastos. Agraman ti anyaman nga gastusan ti kita anak ko, agraman ti asawa. Awang ano ti nagbaling nga problema manong nemi. Ageng nga idrumwara kon ti ospital manong pilayak ngagpaiso. Agsagki-sagki nga. Nga nakasarukod agpagid di manong. Tano sa agsarukod, marigatan na ka talaga. Manong nemi simurot kada kami ni Mr. Sim. Awang kanot pagyanan na. Agkas-kasera kano, ag-check-in ka digiti, mumurain nga hotel manong nemi. Takayat na kano nga iniinutin ti kwartana. Manong nemi, ti pa nagsarita dati asawa, seknan, iti trabaho. Tung adlat tamat manong nemi. Sana yung bagay
You want to put up a business? Ano ka no? Business ka no, negosyo. Ano nga negosyo ka naman? What kind of a business, Mr. Sim? I will teach you. And I am a good cook. Ano? I am a good cook. Ano dyan ko na? Dahil na iwas ka no't luto na. Pagluto mga ron. Sige. Nangalaman nung name iti asawa kiti bullpen, ken papel, ket nagsuratan na. English mo lang susurat no Koreano. Mabasak mo. Imaga naman nung naming mapangkano katangan ni bakit ko dagiti nakalista. Sa nangyawat iti kwartang igatang. Uy, guwatang ito pa yung nagdadumapay nga masapol tayo ka. Ato na kwartang intednahan. O sige tibagat. Nagtungid met manong name di Koreano. Manong name kasasaritak kuma ang manumad dagiti English ko manong name. So nga pasarek katawa. Ka manong name nga kahit ko susurin so nagsuot Tagalog. Tagalog, Iloco. So inubrami manong name sunusuruak ngagsaot iti Tagalog no Iloco. Adadan ti Iloco. Tarito pasit ti Davao manon nemi adu di kita kailokwan dito. Again ka manon nemi nga susuruan na matag sa Iloco. Kuna na kanyak gayem. Oin gayem na. Gayem kamet. You're my friend. Yeah, that's okay to sa wen. Friend gayem. Gayem. Yeah, you're good. Nasiat ka. Nasiat ka. You are good. Nasiat kayo. Nasiat kayo. Magustuhan na kay Aya manong nemi dalili kini June. Pagkabluan ba yan ni June manong nemi tanong kastang paklub gasla kabalyo manong nemi pagsakayan met ni June. Nakutong narapis manong nemi nga natayag dito ang Koreano. Hoy. Lakayin. Idamagik naman ang taon na 72. Yan ang pigsamat pa ilaing manong nemi. 72. Nagluto nga rod manong nemi kahit hindi makaluto na iban na kami tapnumangan kami. Korean food manong nemi. Mga ikawa kami. So good. Taste it. So good. Ramanam. Naimas. Ramanam. Naimas. Oh. Saan ka di? Saan ka di? Marwab kam to. Magkitak manong name ni June, imasin na. Subuan mo't manong name ni Lia Susan, ni Lili, magustuhan da. Maragraksagan manong name ti Koreano. Kahit mong sawin, damagi man, Susan, no, anat kahit nga indikosyo, restaurant. Nagwingwing manong name ti Koreano, ni Mr. Sim. What? Saan ka no nga natin makan, hanggang natin ka no linuto na iti negosyo mi. At sa bali manong namin nga linuto na kalpasang nga nakapangan kami, at arena, itlog, conforme di kita inlalaok na manong namin at dadatay, ano ita? Dilis. Dilis? Pinagatang na. Linuok ka na ti dilis, pinaglalaok na na dito. Buyayam ka no. Watch. And I will teach you. Yan. Buyayam. Buyayanak. Kuna. Buyayanak. Kahit suruang ka. Buyayanak. Ay, suruang ka. Suruang kayo. Kat gabot may isa lang nga partner manong nemi dadang gastrins mo. Baga na iti asawak manong naming umatang to, iti dalikan, dakkel nga dalikan. Wan, oben ka no, manong naming nga adot sa angan na, dakkel iti tangke mausartap no, napaot.
Irinalutunan manong name ang kabil na ti may isang styrofoam. Bansbak. Pag-isungan na puruma. Taisit. Ramanam ko na Ramanam. Nagkinotsarak manong naming sa ako. Rin naman What's wrong? What's wrong? Masusan, magalakad tanom. Nakaada-adat. Yeah, sa Chile. Kita, sinukurti ba yung nagawatan ka nakadaat? Danong na susan tanom. Nagkat-katawan ni Mr. Sim, ti Koreano, anong name. Din to isot mangan kaslawan ng yaman na. Di tataramanan manong naming hamin na pupuutan ni John. Uy, sa naadat. O namat ni John. Api kami na naadat. Namasamad ngagsangit yubing. Agngiit ka di. Naimas tang. Kahit ko pa Loko ka mat namin Willie kaya pa ita ubing. Di mo kit kaya ang sakman. Hadat ng peso. Ngam nagimas. Mayat Willie. Mayat. Adulakit ni mayat ka reto. Pati aman mayat. Kaya nakadun ni John eh. Naadat noon una na. Ngayon nung bumaybayag, mapukaw ti adat na. La, padasib ita. Tsaka natin, aman padasib ita. Sige. Na, kayam ti adat na, di ba? Nakigtot ka lang itay. Alaman. Naimas kang peso. My friend, delicious. Yummy. Yeah, that's good. Yummy. Manong name babaen ken kuha na sa anin nga danom tinagyan ti kariton ko manong name. Daling pa yung karpentero ti loko nga Koreano. Juan inasambul na manong name nga adapagyanan dagiti lako dat istante nga maikarga iti kariton manong name. Ta isut surusur ko nga mapan ilako. Kabigatan na manong name nagaramid iti adu. Bagana manong name no na praise iti may sa 50. Kaya da nga ta, kaya da. Manong name di damo, manong name kat awan ti kumatang. Tayo nagkakidat 10. Ay! Nagadat! Yan nadatala ko mon. Natalang damdamo na naadat. Ara naman. Di kayat. Di may kayat. Naretaya, nala, tuek boki ka no. Tinagan na. Ano? Tuek boki. Tuek boki. Korean dish. Ayan. Naimas natin nga pulutan. Una saan kat merienda. Babali mo sa bayan, gumatang ka ti Jean. Kinunak manong name ita, nadanon ko dagiti lalaki, iti tiyanggi. Yung pay-suda nga peso manong. 4 kantos. Laman. Yung matang dagiti 2, manong name. Pangsampulan da kami. Hindi damo nga talaga nga, unada. Ngayon sa da ipasurunong ng minom ti puro Jean. Napuko ko ng diadat na. Tunukan, ramanan. Amo, mayat siya ka. Mayat. Ramanan nyo, mayat. Gumatang kamay. Matad kapay 2. Buhain manong name ididamo ket ni palaeng Mr. Kim mas Mr. Sim taglutloto. Pinadas maten ti asawak manong name sa ununa nga maala. So nga minsan buhain ti asawak tinangituron ti kariton nga distantena manong name nga ayan dagiti lako. So tinagisursur ket siya ti sinusuruan manong name ni Mr. Sim. Alakit. Iti ramanak.
Sugod. Jack, ba't maalang rin? Padasag pa. You try again. Yeah. I will try again. Yung kabesak ka na imbag, manong name no, anjari kiti ya, paglalaokag, no kasanot ka aduna, kabasit na, no kasanot iti panagkiwar ko, sa kung to isaban, manong name iti agburburek ka manteka. And doon tumangkinin manong name adawag to. Nga ipalamiis sa kunto ipan iti lunch bag at styrofoam manong dilawan iti plastikan manong naming nga lunch bag maditong styrofoam kunada parit da tetan no agporma nakasla tay ko nata yung damo jelly ace samet anong name at anatanggal mo nga kutsara yung kitne susurot took buki Tokboke for sale! Kanamit ito balay anong naming. Ora na sa anin nga isur-sur-sur o may dadanunan manong naming. Aging ka kinasaritak manong naming ti aking kukay di balay kan tinagdiswan ti lute. Tayong bagalay ta ni Mr. Sim. Kaya't nakano agatangen. Kada pala na bati akwartana. Baka no. Itakam ti pangipanagam. Pagipagnagam, sinaludsod ko manong name, naawatan naman. Yeah, your name. Hamat ka din alam mo manong name, itapo 500 square meter tilote. Kat natawaran naman manong name, kat ginatang na inaanagan kada kaming agasawa, iti titulo. Sa daytan, narugyanin manong name, iti panakakontrata, panakaipatakdir iti samad unay nga makunang nga takkilabalay ngem siyempre manong nemi natalgad nagbaling nga balay mi taoray maadaan kami manong nemi tinayon ti anak ket nalawa ta nagbalin manong nemi nga upat ti kwarto na wine da kwarto mi nga gasawa sagay sadto ti kwarto ti kita anak mi tadadno pay may sa bakante nga dahil ti kwarto ni Mr. Sim. Iti asadag ti balay manong nemi, na ipasadag dito ti basit laing na panagka-restaurant nga danunen manong nemi. Dagiti umay gumatang, dito ipayan manong nemi ti paginuman kan pagpulutanan da, apagmeriandaan, babae ni ti Taok Boki. Malagsi Taok Boki manong nemi, suro na kampay ni Mr. Sim, karigdad dumapay nga luto. Pambigat, pangaldaw, kan pangrabi, kang runanaw na iti Taok Boki. Manong nemi, kasla din ang pupuutan, adan bukod mi nga usan lat, adapay na pintas nga negosyo mi. Babayan ka ni Mr. Sim. Kat kastaon iti amyaman mi kang kuana. Pinatganan niya po Diyos araraw kan arapaam tasusan. Kung karon kada tasakam kumusta? Kunan ni Mr. Sim. Mabaling ka naman nga saan nga semento, ti may kabil. Mabaling nga landok, tapno na pimpintas. Kada din kanto pakita. Kakaiso nga damat tinurnong tayo. Libre madatoy siya. Ni Mr. Sim tinagbayad. Nagbayad gimatang iti lute. Ken kastamaten dagiti nagastos ti balay. Manungot pa nga tapat ti kwartana. Diyak man mo. Salud-sudo ma. Ayan na ngamin. Ada iti kwarto na. Manong nemi napad nagtugtog ti asawak iti kwarto ni Mr. Sim. Matago ni. Pagpigsama. Mr. Sim. Mr. Sim. Anong name ka ba ito sangag huni? Inaalam anong name ti asawak ti duplicate, ti kwarto, kasi merekam nga duha. Loko, natay sabatan. Mr. Sim? Oh. Si bibig kamay lang. I am dying. Ala, ano taramitin da? Ilang kinuha na nga tayak? Siyempre, itar ito sa ospital lah. Mabiglang tumangaya bagit ambulansya.
baglagi din manong name ita damutan talo akaduami iti pasdek mi nga restaurant. So nalang ta awam pa iti nasusurwak kadakwada iti panagluto manong. Ngam dumot pa lang dagiti linutok nga order manong name dagiti aglako wano umagumatang ken mangan. Detan. Dua kami ti asawak manong name kadua mi ti anak mi nga nagbantay ken Mr. Sim. Ano to natin, doktor? Bunga kano dayta ti kinatagnan. Sobra-sobra na siguro ba nagtrabaho na. Anong arutin? Ma'am sarita. Matbakuna na. Kinasarita ti asawak manong nemi kita dimawat iti ballpen ken papel. Ikarigatan na manong nemi yang surat nagan. Nagan na. Telepono. Cellphone number siguro na ito. Tawagan ka no. Tawagan mga natin. Aglod ka na makatawagan suna. Natawagan na manong name tinagan nga inted ni Mr. Sim. Katibag lagi din tanalayng ag-Ingles manong name ti asawa. Yan. Nga medyo marigatan ka numad na di Koreana nga makisasarita. Ididamagik manong name no sino nga mindeta. Inaon ang anak na. Abi na sangad di asawa na. Habis kumakayaban na atawagan na di asawa na kat nagdiborsyo da nga ron. Ala ka nun sa bali ka din na di asawa na nga dati. Kana na nga orko rin umida ka no dito. Ipamuspusan dato may dito Pilipinas. Teka rigadan da ka no nga ihawid damada. Manong name nagtalin na nga rod ni Mr. Sim iti hospital iti talungal daw aging gagadimtengen ti Koreana manong name nga inoon na nga anak na. Tilat asawak manong name ti makisasarita ta iso nga rod tinaling ti English ti asawak ket binantayek latamat ti restaurant manong name nga nagluto kadagiti pang gustuhan nga may subli-sublian manong name digiti ag merienda ag pulutan ti took buki manong name. Aging gati sumangpet manong name ti asawak nadalugan dang inarkilada ban kaduadan ti Koreana ken Mr. Sim. May dalang ti magas dito. Diretso dan di airport. Tapno na. Tapno nagpakada. Nagsubli ni Mr. Korean, Mr. Sim sa Korea. Kahit nakamakita, kahit nakamakasarita. Abis ang naka-ambulansya, makatugaw mo tayo. Sige nga rin. Nakaisang manong name naman pa'y makita, madlaw ko ang nakapso. Wait, bagman ta pinalubusan da nga rin mo ako naktinakam ko. Ay, kumusta kan gayam? Kinuna. Kastoy. So good. Nasiyaat. Kinita nga tinalyaw ti anak naman ng name misen. Tagtunged akmat. Kasi lang nasalsalud-sudan nga dukayam ti amunan nga saong iloko. Nagawid kan? Dinamag ko. Nagtunged laeng. Saan kan itong malipatan? Saan da kan itong malipatan, Mr. Sim? Kailangan da kan itong malaglagip itong galagluto ak ti tokboki. Saan kayo mit malipatan? Willie. Gapukin ka. Nagpawat pa ibiyag ko. Awang kas naging sorok ng Ilocano kang ka. What? Never mind. No problem. Anong name kasla na lesin sinyas ka makiin na rako.
inarakop ko. Sabi ko, mga friend, kayem, tumaritog ba tibiyag mo? You call me. Indad ko asawam number nga tawagan nyo. Tawag-tawagan na kanto. Ha? Naset launay no. Nagsublikan sa Korea. Tsak tumalipatan. Kadak Pilipinas. Ano mo malipatan? Di babae ka ng loko keng ka? Kinunak manong naimikit na kayak. Dinitak anak na Koreano anong naimi emission lang. Ti asawak manong naimi tinang saludsud. No. Makapagsublin tupay ditoy. When no, anantot mo pasama. I shall return. Kung naman anak naman ng name napimpinas ka no dyan Korea iti pagpadukturan na. Kat nukas pagarigan, tamayaton, tibagina, kat kabaylan ng tubalagtag travel. Sudan to ka no, amin, ti umay pumasyar di Pilipinas. Anong name agar arubos di gitiluan ni Mr. Sim, kabayatan nga, ruk-ruk atakon, kan kalpasan nga nagarakop da, iti asawak, kadi marakop iti duwa, nga anak mi, manong name kang kuan. Makasangit siguro ta, nung mabalil na kumakit, di na kami kaya't kapanawan. Imbaga nga maililo to kano kada kami, manong name. Nangro na kadagitubing. Nagsublikan to, Mr. Sim. Urayon da ka. Poen manong namin susurot mi di pa nagkita mi di narkilada nga van na iturong dan sa airport manong. Pinunas ni Susan manong namin di kitiluana. Kastakman. Ano turong bigyan kasangit mo? Kasi siyempre, kasangit ka nung mabalil na kumakit. Nagbati pa lang dito. Siyempre, naibilang na miyambo ti pamilya. Nagapukin ko na. Adabukot to yung house and lot. Dapat negosyo. Okay. Iso ti sungbat ni Apo Diyos kadag iti kararagta, Susan. Nga tunggal agarapa apta. Kidkidawan ta ni Apo Diyos. Nga matungpal ko nga. Iti simple pa nagbihag. Na saan ta nga marigatan ng ulay. Entuloy mi tinegosyo manong naming imdi mi amo no kasano nga natulad digiti ka kompetensya. Nagsipod ta. Adumatan manong nami iti kakompetensya mi. Nga damaten taok buki manong naming ilaklako da. Na. Napadas ko na paggimatang manong nami tapno romanak. Na. Kita asla agparehas. Pinalutpot ko ti asawa. Aday may keng ka na nagpasuro? Oo. Kasi nung nga mo anda. Amo really. Adot na tayo. Kas kada tayo ng Pilipino naling agsukiso. Anya tayo mom. Baka nakita tayo ta Facebook. Baka in Google da. Google? Oo. Yung kabil na tanagan na tuwak boki. Oh. Sadya nga nakita da. Siguro niya. Come on. Kaya mapsudan at anang arod, dumatang ka kompetensya, hanga bale. Manarikat man no, ipaidam mo kadakwada. Dapat nga tinaktakaw the recipe kung noon yaman itang ingredients. Sinukisok daman. Hanga bale. Adamatin urnong ta. Ken, di matlatag pating ka nga dalatamat umay gumatang. Diba? Ken saan kan nga water boy. Saan kan nga water delivery boy? Kaya nagbalinak madlata manong naming nga delivery boy. Tapno di kasta kata ado digiti malakumi nga saan umay danunen digiti umay gumatang. Di karkariton manong naming nga ayan tistante
Ayan, ninayunak pa iti insilpok na yung kabilak iti pan nakalamisaan, the other side, kan pan nakatugaw. Kaya't nung asda nga agsursurak manong nemi, adang pagtugawanda, at paglamisaan dan. Dito manong nemi ti pangabakak, dagiti maya, naking kaumpetensya, kaniya. Ta, may i-deliver ko, mismo kadagiti mayat agumatang. What? Kada ko ada. Nagtulturi manong nemi ti kariton ko, stante, ken tilamisaan, nga datugaw na sumursurot kabayatan, nga durdurong ko ti kariton. Em saan nga dano manong nemi tinagyan na, no diket makan, tuok buki manong nemi. Ano kasta nga makita ta kon, ay, tuok buki! Diman, tuok buki! Tuok buki! E di agdama manong nemi, madama pa lang dito yung negosyo. Sa lalagsarding di kapig sa iti lockdown manong nemi. Tapos ang kami di makakuting, mapanagkatang karigitiya, masapsapol may ingredients. Kanawamad idi manong nemi, iti aduunay nga suki. At di kamat basta makarwar, iti kapig sa iti lockdown. Ngam karagitoyan manong nemi, nagtultuloy mat lang dito yung negosyo mi, iti asawak, no pa adu iti kakompetensya, iti lako mi nga taok buki, at least manong nemi. Ada inal daw nga pagingkaman mi, apangurnungan mi, iti urnong, pangnayon mi iti urnong mi, para tinaranyak masagbayan da ginanak mi, ken para itan niya manakayat mi nga kalikaguman, nga gatangin ken pataudin. No kasta nga kayat mi nagbakasyon manong nemi, makaumay kami di Luzon, kapangkam ti Visayas, agtur kami asang kapamilya, tadamat aramatin mi nga, kwarta apagpasyar mi. Na ito iti makasaritaak pa nung nemi. Natin na minsan, kat salsaludsudek no apay nga dadigit na kurapay, kat isupay, idag sasamusam iti problema, pakasapulan ti kwarta. Kadagikas kada kami nga gasawa, nga nagarapaap, nga nagkidaw, iti Diyos, iti kalikagom mi kuma, apag pagpintasan di biyag mi. May isa nga Koreano, ano nemi ni Mr. Shim, nga iti kapigsa, iti virus, wano ba, COVID-19 manong nemi, na damag milayangan nga natayan ni Mr. Shim. Wine. Iti lang last year manong nemi, apim musay. Tinaudi nga panakasarita mi kung kuha na idi saan una yun nga makapagsao. Kalpasan data, bakalawas, intawag dan, nga natayan ni Mr. Shim. Karagming sabi ko mata makasaklan suna. Suna naman pahay in diborsyo ti asawa na. Iterason. Nga dadya babae, dadya kan ina, una dadya asawa nga babae. So kanumot at aramid na, kada tanti ka po na no apay, ngayon sina na. Kan astamatan nga Mr. Shim nga biktima, iti may isa nga Pinay, anang loko ken kuha na tigadana dito Pilipinas. Iti likodan da ita, nakaramid ak matimbag ken kuha na, nga sinupapakan na, kadita, napintasan. Tibiyag mi, nakananaman ti masakbayan, di kita anak. Sabi ko mama, nung name it at damat na ibati ka oras ang abasit lang adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak, na dimngeg kan nagbuya, kadagyaman naglaunay, iti panangurnos mo, kalpasan nga nakinsan ka, iti detalyana. Ado kam ngagbibuya dito Mindanao, apaset iti Kailokuan, dito'y Davao, probinsya ti Davao. Toy, nga rodagyaman nga pagayam mo, Willie. Willie, thank you ken ka, gayam. Iti ka pa nang ibura iti pakasaritaam. Sak na ni Tokboki. Mangipatulot kan tuman dito, awan sa Tokboki dito eh. Baka no, adalaang sampai nga di mano, no, adalang ditang awalan makaibaga. Nga na iti Tokboki. Traman na. Naadat ka nun damdamom talagang no di mo kaya. Ngayon pagkabayatan nga kang kanam, umimas ka no, hang kanumot nga manayunan di adat na. Mana mo, unjak mo unay kurso natin na adat. Thank you kadagiti ba't nagbuya papagayam mi, kadagiti nagbuya, salamat kada kayo. Yeah. Ni Perlita Glipa Matias, MJ Penaria Puma, ni
Sita Delia Matthew Garcia, congratulations sender, very nice story ko na. Nice story, happy ending ko naman ti Perlita. Ni Cecilio Radaus, nice story. Myla Marcelo Singpet, wow, nice story. Edita Sablay, very nice story. Happy Madrigal, thank you. Supay ako na natoy. Ne Balayan Merly Pamid Balesteros, thank you. Marites Tejada, Happy Madrigal. Ay agsasarita ka-communicate da. Ay Belia Pimentel. Tararan. Imelda Coloma, salamat. Nea Romelin Respicio Ibe, mayat in balayan na kay payen ko na. Okay? Myla Marcelo Singpet, thank you. Dapat pag ganyan, always ka mag-observe para ikaw ang mang-managabla restaurant. Okay, salamat. Padaanan nyo kagabsat, ti kanta salsalakat katawa, ti KSK nga programa. Kan padaanan nak dita DCJC, Lawag, Action Radio, overall number 1. Iti lagip tinapalamas, 12:30. Ron Alfres, happy watching. Thank you for watching. Kaya alauna ging ganat alas 4 kay IKL, idikal man laeng ken kay IK, problem of the day. Padaanan nyo kita programa papagayami. And thank you, itagtuloy yung panang suportaryo kadami. Feli Caser, dito talingaan, happy watching. Susan Tomas, makarma dayta nga Pilipinang nang loko iti Koreano. Di na ako maintulpo. Na? Mark Anthony Garcia, ang awon mabalin na nainagan kayong kuwanan, di babae, di tulote, di ba? Yung nawalak konsensyahan na, nagloko mo ten. Marites Tejada, di na nga mo nga makaramantong agpaiso. Ayan, yung inla ko naman, nangipalan na kata di kwarta, naging gastusan na. Yung negosyo na nga ta. Arnel Sambos Unido, kasano raman na nga ta, dahita took boki, tuek boki ka na. Naadat ka no nga kwa, nga naimas. Ayan. Mina Boronia Francisco, nice story. Lilibet Tino Kabugawan, thank you ko na, you're welcome. Wilson Gawiran, good Samaritan with a good heart, kudos ko na natoy. Edanan talaan, Telma Olandes, hasta ka tayong ni MJ Pinaria Puma. Maraming salamat po kada kayo. Bye-bye na po. Yan, nanasapat tayo tagaw ng alpas. Ngep.